Shubor na Snem jong unongsan Hima. Ka Parish u Khrist Jingshai marbisu kum shibenta ban kre ye ka jing rakhe ne ka benta ka Jingdap nyo Snem lani platinum jubilee ka bandai ne ka benta Snem arajar arpusan harengkat ka jing lang bat ka Gitika Enterprise kala Pynlong de ka International Trade Expo ha school St George RCLP School Lehkmen hajan maungam. Yakni ke International Trade Expo kabla sedang naduk ke khatlai terik ujil leo bat kaban kod haduk ke arpusau terik jong ujo ubnai. Haga bedai bat kene ne kaliang ke Finance Committee jong ke Parish kalah kerpat red bat kot ngubhai ki pait ba bakinya wan ban ajing kersan lang yakni ke Expo khnang makan long ka jingyarap ka bakerpang ne ke benta kene ke Platinum Jubilee jongka. Shushu hagani ka Trade Expo kin donru shibun tali ki jat dukan bat ki jing penbernya na ka benta ki kena red kum ka Children's Park bat ki wei.